Ave se patevi ale atua ne fiaf. Fatalo fatanga le o tafafa yai. O a fea na te fatali e ave lo wola ideri. Fesiri ai. When are you going to give your life to Jesus? How long you are going to wait? Lale umina te fatali ai le faya se filfilinga. Amen. Pokalame ne yo pokalame ina yo na iai oe mafape na na soswani ya toe a fayore te mi muamua le ya vela valo wola ideli au se te mi muamua le wa yai se pokalame fapea wa sawe te sila mai moi ai tema eleo se fa fianga. Amen. All these performances that have been performed tonight, they are not here to entertain you. They are presenting the gospel so that you can make a choice, a decision. Amen. Because we are living a life of decision making. But I want to thank God, amen, that you are here tonight. It is a divine appointment. Amen. Praise the Lord. Amen. Wale alama faya tu esele matango fi matwa in line de leya male upole tu yo me ale nganga po yo le tu. Amen. Au te talo ala ile tu fa tanga mai na minute yese e fa longo le upole tu. Because none of these items that have been performed tonight can change the word of God. Leise me o me ye ma faya na replay singer pe na te sui tu la ina le upole tu. Langa fai matala tu spaia e ma vaile langi me uma everything will fade away but only what is will be remained. Amen. Forever. Olea fionga pa ia le tua. Amen. Hallelujah. Nganga pa ia feta lai oile ne fiafi. Talo lava ila ufa uma feta lai o macho loto. Father, I pray that whoever is here tonight for the first time, I pray that you'll move in his heart, oh God, so that he can open his heart to welcome you and to accept you, Jesus, as Lord and Savior in his life. And everybody says, amen. Online, so we welcome you, our viewers online, wherever you are tuning in from. We welcome you and we greet you in the name of our Lord Jesus Christ. I was a party my online, my amen. Fafongalela faita watua wa mautino ya isi na ala mai te samu sau tuspaia. Amen. Ngai lolo le fai me ai saulo ele se kuspaia ngoro walo ngai ka penga mo le amole pume ai. Ai le afai nga ka penga lo loko mo le pume ai fale nganga bombua. O nga fafanga ile o me ayol tino. Amen. La ngai fa penga ku se Yesu. E mo lo ngala wa Yesu fa lo Yesu ya peke o ile mu. O fa ka mo se me ai le terile le ile. Amen. Hallelujah. Amen. So as tonight, so after God's feeding us with his word, then later on, amen, at the end of our program, before we dismiss tonight, you will be fed with Vaimoa and Sapsui and Kale. Amen. Nice. Amen. But just before we come to let me talk to you about the word of God tonight. Hallelujah.
Evangani ayona lo na matapu sumatasol fa pelo sumalima lo sumalfitio fa pelo na fecha winna. O fetala yatu Yesu ya te ya o nei ole to tu maleola. Say the word ola. Life. Famela tala Yesu o le fa tu mai ya tau e we love in oti ayola lava ia. Say the word oti. Oti. Amen. Elole oti. Ole oti. Amen. Famela fa pelo sumalona fa pea. O tangata ola uma o e fa tu mai ya tau e le oti lava yo o ile fa baba faila utala le. Wow. Si lunga lo lima pe fa pe ke le fioki. E ke fiola yo e fa baba. Si lunga, be honest. Be real. Afa pe ke le fiola e fa baba. Anu le fa fuero. Nanga kanga ke fiola le fa baba ka uma fa longo le upulea. Amen. Famela tala Yesu po ua etali tonu mai ea ile nambea se fesili kanga kare o kafai ua etali tonu mai ile nambea. Amen. Fesili la fesili Yesu mfaya mareta. Let me continue reading it. Famayona fa pe maile o ya teia ioele ni mo o tali tonu o oele ke risole alo le atua o le maliu mai ile larolangi. Wow. But the question is, what will be your answer tonight? What will be your answer? Amen. What will be your response to God? Because after all, listening and hearing God's word tonight, God wants people to react. God wants people to respond. God wants people to answer. Amen. Poleala vale upole atua po feru ruaile upole atua fa mentala le atua tusole Isaia fa peya na pa uole uole ele ma faina to va yatu to el wai se timu ya va iluma. No. When the rain falls on the ground, that rain will never go back in a form that it was sent. Ele koi fo yar kimu ngai pe yo se kimu ya ruma. Afamantala tuspaya e faile me na laina wai le timu la me na laina wai kimu ya susur palpala. Ya inu malia le la. Ya tutupu me ola. Amen. That's the purpose why the timu is given. Amen. Famela dala tuspaya e manuia fo ile mea e awina tu ya fatalo fante atale o tafafa ya e te manuia ile upule ale atu ele pole nei. Amen. Hallelujah. Yoi. Hallelujah. Fante atale o tafafa awe ke fala vela ngalo ke fi aile upole atu. Fakali lo ma me aile yo awa keli sawo mal be lango sawo lo upole atu. I'm here because of God's word. I'm not here because of the Kale and the Bible and the Sapasui. No way. Amen. Hallelujah. Tenoi. Ole fe awe fe mori ya to e pole autu ole fe awole atu ole pole. Fa maile autu ole fe au. Sauni etalia Yesu lo roto mafatu atu ilo nsuafa pe a ele fioti. Ke manga ke fasanga le kakare o ka fa mai fanya le akule sauni etalia Yesu lo roto fai mafatu atu ilo nsuafa bele fioki si lunga limo kama ka fioki sawe fesika kalo imo el borgi yoi fa inga ke fioki walu ngai ba yaso kan woki ka ko kale si amen kelo mo fa fuka ye ne kuwa wole ba ma ko kala mo sunga ki manu masunga asia ka ko pokala bingi yang agree le fa me ki saungi ki la. And this is the word na mo ye ko ayo ki kai le mo fa yo fa ka mo ya poskolo le pula ko yo ko ma fi le mo pulu ai ko fa ka same word.
me ale anga po ia ni. Amen. Ore kala le ka ko fa no mo ka ke bala bala umma ya. But let me tell you this. Ore kala le kala si kasio ainga o se ole ainga dia. E pele ya Yesu ole ainga dia. This family was so dear to Jesus. Kele la o kai me ferwa ya Yesu I petandia mal va ya aidea. Le tawel tus pa yo le aya ka mai ka ie ko ruo le au so kenge ko ruo. E o mai ngai falang you fo amen. Fa mai o Maria le si a Mareta les. Male la tu ngande ngo ya ai. Ya ai. Ya ngago se os fa mai le so sakalo. O la salo. Fire kama kaya kafa Lazarus. Amen. Si ya ora ngam ole fa ngongi ya ora ngam. Awale ya ma fa le bo kala ngaba ko ka mamlo tingar ke nga ya ngai fa ngar ke min ge amen. Koi fa ya. Koi fa ya, koi fa ya. Koi fa kama kala kafa fa ya. It's matter. Fire kama kafa it's matter. Mary and their brother Lazarus. Yang anggo fasa ngalesi. Efe. Amen. Ole ai ngala. Ole ai ngala wiloa. Ele la wiloa ni melele. They were not popular or famous because of any good thing that they have done. No. But because of their life, the way they lived their lives. Amen. Avai mai la família fio ngale atua. O kangakangi. Sole. Ya le ka ko makamba ila pe fa kai kai. Ole ka mai kai le wai. Ya nga Maria. Amen. Vai ole au sole ko ruo ma dia mama dia kamala ko ngangi ngo ya lasa. Ele kama yo langa ngau like but the moment they met Jesus something happened in their family. Their lives changed. Their attitude changed. Amen. They repented. They welcomed Jesus. They accepted Jesus. And they lived for Jesus. Amen. Omalia. Sole. Bye-bye. Kalar kuspa yo ole aida. Fa yo ole ayo Maria Marita. Ele o fa pela o fa imole aile ole ayo Maria Marika fa pela o mo se le leyo ambio Maria Marika. No. Ese foi e ko ngaskai. Pe ya skai dia la ka fa ngaka mala fa la mi fo mala abere. Ioi. Fa malo kalar kuspa ya pa fa ka pa me su e ka ka do Maria. O Maria le. Ese foi la ngayo ko ngaskai. O se tangata sa fa polonga ina ya ngaka le. Na ola to ilalo le anga sala. Ole olanga so na fai. Ole olanga tu la fai. Amen. O ke kakalo ya abo ngo fo mai se Maria fa pea. Ai afa pea ole ngo fo mai se Maria fa pea. Ole pole nge yo lo po. Amen. Fakalo fortanga kalo ka fa fai. If you are married, tonight is your night. Amen. Amayo, inga ua feino ai Maria ma Yesu. Beya mo fa yaku something happened in her life. Menga mala ngalu Maria wa Maria ko wada. Le ngalu mala fangu ala pasa kakai ai ua ya ao Yesu. I share. The reason why Mary did that because she realized such love that Jesus had for her. Wai noe e Maria sole makau kia le rofa Yesu yai. Wai mala balama e sel makau kia le rofa Yesu yai. Ole si wolema kakau mai la lologo fuku. Ayala mai pea. Because the love of God is so great in your life. Ave se pati ya Yesu. Wai lole le e Maria o ia ua fa mangaloina.
Aisha, wai loe malia sole, angale ai le keriso le eleona. Amen. Kako soso aku ya maleka. O maleka, ole makwa mapolokua. Amen. Kelo mo wingo mo kama kama poloku. E fai mai ala ko, fai de melea, akele kupe ave, ole melea fa pe. Amen. Me voi ngala wala ku Yesu le la ko fale. Alu sa o amalia mofo ya o Yesu fa no lomo yu po Yesu. Ai bebe sil ma poloku. Aisha, la mole ngama le ma poloku, ale engi me fa yele ya bulo la fa fa, ale kelele kupe la fo le ya bulo la fa fa. Amen. Ya fai kama kale o ka fa fa ya wa suma le suma ma poloku ni po. Abai. O winga la ba ya mo tangata ma poloku e yel me ka le south center. Alo mo winga e selfish. Fai mai ala ko ola ko. Fai mai ama yo ia. Amen. Kamalea makwai fa wo le le ya masa ka kodu. O I me myself. Maleka. Ai makwa ke ia maleka mo fa ya kwa la e ko mungu wa me ya ka kama polo. Pakeko lo muku ka fa masa lo ra yere ko mungu fa ba. Apa o mengingu ku sole mo kwa ma ya ai ma se sa se fruit tu ya. Mo me ka kama polo. E fai foi fe au. Ai baba ai po ya sa wa yere sa. A foi function a coupe e fa no mo po yere ya ko ma ya o wa ko. Malu lo le fai ngama ma ka tu kala mo so ai. Ka ma poloku. Fa mala kala Yesu maleka. Ave esele ngama ba poloku sa fai mai I. Le o kele ma ka ngiloku o kele sa o ngiloku mo sa wi mo le me ka o le relationship. Amen. Ole polenge afai ole ke ala mai ke fai mai ya ole lo kwal nge ngalo kwal ko inga ba lo makua le o fe o ke kwal nge ya ka fa ya ku amen. Kipir ngaba polo ko sa ya Yesu. Ele mali uselo ku moe. Kasi ale ga mali moe nga ole alo eto tasho tama o Yesu Kristo. He's the one who died for us. Amen. Ela ko mangelo kako olo makua ye moya ya Lazarus. Amen. Ya Lazarus. Ya mai la ko inga dia. Keno maka dia le men ko puya la sa. Mako la sa le ko ke malam la mama. Ya ba ku fe au ya Yesu. Ola le ine ben boso Yesu. Amen. Aba ko ya fa merkala Yesu ka ko mboi. Che o la ku da so. Ko ba il vaso le ka ko bolo la ya dia. Ngai lo le ya Yesu ikamoki. Fa mala kala Yesu ikamoki skamala. Ailang ngei ala oki langa ia mawa sevi ingo le tua. Amen. Amen. Vai na ye. Chau do Yesu amai. Ala wa pia la sala ya sumaya kala mai au fa. Amen. Sau lo la sala. Ai baba ai la ya le fio ma le tua. Ile kusio le yang ka pus furma le tua. Ngai kamole fai kau le fo pus furu sukas. O inganga e baba wa ke na wo sikaula inga wo ku mali fakasinga la ya Yesu malasa mali baba ya ku mali wo sikaula ko ke le au du ya Yesu ori fenga ka ka lo lasa wa faile ka ki ngo malasa lo ka maka men ma ka ki ya so o au e sale pong sale be mo ye au fa lo e le o la fa ma tala sa fa fo. Amen. E ke saulo e fa fo na vai na me morko ke lo ka maka ni ile ni ila ka ki ngo. Amen. Fai kama kale o ka fa fai suma ya fa fo wole ba fa karia. Kero ala fa Yesu ya la salo e fa ni sa fa fo. Ele ole ngo fo anga ka ka ngo fo ila salo. Let me tell you, the beloved children of God, pele ke rishole born again. Ele ole ku ma mawe ka ka ngo fo ai. We mamla mar ku ma mawe ku mu ma po nga ivi mamang.
Who promised you tomorrow? Oi nga fola mafama ukingoya ke ekaulia kaya. Do you know for sure that you are going to arrive tomorrow? Hey, fabantala Yesu ele ai sesi e mafaina ya faumina lo na ola set ku pita etasi. Ola me ka ola ku pita le anga ole vale ni mamakua malea. Male ni makusi le fuai mo i konga lo makua ole anga. Aba ya singai kama yanga fa merkala Yesu. Eu angaka fa mai fasi umi ele mafai so poko nga fa umi ai do bola. Amen. Aisha. Ele ese balo se yawe. But Jesus is calling you tonight. Come out. Come forth. There's hope for you in Jesus. Amen. Afonga leivanga ka wonge lupo le kule wanga ia. Ayaru le fai kau fai upu ya sau fai ko winga ya ole feta lainga Yesu kana nga Yesu ma marita. Fa male fa upu lu suma lima mantala Yesu. O au nei ole toe tu male hola ole fa tua mai ya tau e wi lava ina oti. Ayola pe. Mai kau male okinga. I saw the folk on those small of my Otamata or Uma way fat to a mighty atia. Eleoti lava, eo ilefa baba. Eseleoti letalano e Yesu le fa upe luos fulmalima. Eseleoti letalano e fa upe luos malon. Nanga sa upe luos malima. Ekeoki fa mai eo ilava inaoti. That means you can die. Amen. Fanga ok. Ese la lokinga. Ese le oki le kala mo Yesu ile fa ko dos malon fa maya eleoti. O kalma ma yo punga Yesu. Ai fa maya o ile fa va longo winga. E uma mai kaeao, uma mai le aso kongai, uma mai le aso falaile, uma mai le aso afua, adwa ku tau sa afo, ma adwa ipea pe elengaka e ke ola. E ai sekira a. But let me talk to you about these two different deaths. Lelo kalmo ku ya orpungi amolo luo ya wa. Fa penga fuinga. Vakule abangoya ke fe so fifili. Pe ale fe awale atual polinge. Saune talia Yesu. Saune avelo wola ileri. Saune transfer o fatua ilungo gerisho pe afai etele fiot. Amen. Amen fio ngale tua. Leo kalamo Yesu. Il faut que we love in it. What is that? Natural death. Oleoti fale natura. Oleoti lena. Elea fainga pea oti. Paualea. Ia eoti ai. Ala telua o fatasima Yesu. Amen. Mema kaole natural death. What is natural death? Langa me kaole oti fale natu. Le oti lentala no Yesu e fa pelu suma lima tusile yane suma. What is that type of death? Ole oti fale natu. Ole separation. Pole tu ese ina. Ole anganga ole tangata mailonatino. Amen. The separation of a spirit of a man from his body. La ole spirit lea lai onga elu mai emo mai. Amen. Onga kokongo lo king. That spirit of you given by
fausi ai le atua te ngata yai oma. Vaenga mua o le pori le yai le tino. Amene. Vaenga lona lua o le meta o le soul. O le soul e afiai le mafaufau. E afiai le meta o le common sense. E afiai ma meka o emotions and feelings. Amene. That's the soul. My components are on a total. Na create ka ko ele atua e ka Holy Spirit. Le ale nga fa matala fa mai. You are a spirit o oyo le anganga. You have a mind or you have a soul. Amen. Consistent with your emotions and your feelings. Amen. And you stay or live in a body. O oyo le anganga. E yai do mafofo. Ai ke wofo komorking. Holy Spirit foi lá. Le ala inga ai fa peke fia ku faloloa e ke kulunga e savali faloloa. E ala nga mafainga la au vai. La nga la yellow spirit. Amen. Me fainga wala inga sa we ka usambili kali. Amen. La nga la e au mai o spirit. Ai fa peke mofo manye I ai ke yange wa saurole akua fa mai. Ole ai ingi ese lo ngama. Ke ya kaka no palasi la fiwe ole oi ai fa ba ya chofa wa udien le ale berenga wa ame esele atua le ngama wa separate le spirit maile tino, and that is what we call natural death. Ole o kilale ya pe yon kako mamra le ko mamari wa kusiro makwo fa yoro. Amen. Bari fu ya o ngafike was going ya pul. And there were people crying. Saya jangata na fitangis. Fa no fa ma wow Isaiah. Langa wa motusia le maftanga. Aloti la na. Loti fale na tu. Le fa mai le tala tu spanyol tu sur e Peru o lo nam ta pe fa fo pe no sumal fitu fa mai pe yo na tofia fo mo tangata ia tasi lo la to woti fa tangata le tafa nga kofia ele ko e kanga kasilo woki fa ya a kilo mayale si fia kama mafa mayale fa ya amene fa ya nga kofia ka ko ele ko e kasiar ka ko woki ole o kilanga kasi ole menga ka ole natural death abeya o fanya ele fanya pe afape ya walo suma pe ka ke o fo aisha because everyone can go through it e ma fanya o uma ya kaka abeya o fanya ele ya fanya la ngole menga wo kupu ngawa separate lo nganga malo tinu e ui ala wa beselo wa nganga mai lo tino, but still la e ola alo wa nganga. Amen. Afa pe foila e ke i wa separate le akole nganga frangiko, mafrangiko, le kingo frangiko. Amen. E ka e ma fainga kangi si fal ko ya langi fa me yo ui do kangi ko la pele pokas. Fainga kam. Ai ke lo ko ko ngamba. Ama faulo ye langi sakalia e falangiko Yesu. Sa feo ai falangiko ma Yesu. Aola makau falangiko pe ambo. Amen. Yo. Ola fa pa ya inga falangiko sa. Amen. Le la wa separate le kwa. Ole nganga la falangiko. Ale le kulumur mo fari yo le. Sira. Afaila o kanga kafa na fawina. Italia kebiso aweke pole pa ya rukamalea natural. Amen. Afa pe fo e kangi o moxiel mafkanga ia e kangi na ngala fa mal kala kuspaya kangis. E o malo aso fa kanga le ko e kangi ai la fa ngaka. Amen. Ko e fa wa fa ngamala. Ai sea la nga fo ya fa yo pe o lenga ba liu oe ma pe o ki se solo wa inga ala ka lia Yesu. La fa ka ni mai le ngaka ke ko fa ai kanga.
sea la ngala e ola le nganga e fale fa ko ile e fale e se me ola akako ango ke le la mariuma ahora kai me sa wai ba wala me fa ya ia kam ko leva mo fa karia sei va o ngai fai ma o swanga ya o me ku amene ai fa lo ko lo la sa fa kari me nga so fa ko isi amen. That's a natural death. I pay you for you. E ma mai ale o mai o ma diunga me kalen hoti fale natu. Ala ke se. La ke ya ke bisu. Falo mo mai fo ile ma fo anga ya lenga ma ai ale me pe fa pele ke ya ke bisu. Fai la ngolo no ta po i fo pe se furu fa mai. O mea uma wa ino e fai e o lima. Ina fa ya ia malo malosi. Awai le ai se ngaruenga kasi po se ma fau lua po se loa kolu po se poto fa le me fa mai ke figo su et kuma ma ngaruenga ma fau i loa ma le poto fa mantala a Solomona le ai ma se meo mea e ke koe mau le tunga ma o lo e a ngai atu ya amen. So au mawala lo so ifu mo ka ko wola au mawala ba mo fa le leilo lu ma fa ma mare fa leilo wola amen e o ya ka ko ya la usisiba la ga ma fa ya ga ma ya la usisiba le maka ai ese se au menti le fa ko yo e o por ka ko fa pese ele la ben fa ya ki ma la ga ne ki ma amen because we can come and perform. We can come and serve before the people. But the question is your life in line with the word of God? Or in line also if you want to upole it? Amen. Mela ngai mama ya. A o mai la le maliule me ka de ti fale natu. A we ke popole pe afa pe la pe le ake risoya. Ai aku ko i mai wa mama ho ai singi me wa ngai. Ko fai tama sia pa mo. Mamule ke ala ngale fa mai e ke o kilo. Sorry awefa. Amen. Ko e afe manu ka e ke ko e mau sia pa mo fa mai e le ko e mau sia pa mo. Ke le ko ma fa ngai sala mo e ko ma. Le ma fa ngai ko e fa ko e sia ko fa pe mai le ko okay, I'll forgive you. No way. Amen. Fa pe nga fa kangis ka maru ma wo fo ne. Ma ya pe ambo fa mo mole la. Alo fa mai. E ai ngai ko ingal ma ko ma fa nga ngai fa la mi fo. E le fa ola ngai le me ma fa ya a winga ko. Amen. Ai fa mai al kala pe ambo uso. La ya ki umanu la ya asiaka la ya ki ya ngamula ulu amen. La ya fa fa ula molabo. La ya ko ingal ki ako. Ai saudo e alu ngai ya fi amen. Ele kalia se mama. Aisha, ele aisha ngaruenga. Fa fonga le mai. Awange e ka alo media. Ka ke kadi. But this is not funny. Once like it wa fa sa ngai maleoki. You will never ever find any door to get out of it. Amen. Looking out of Kifakim, make out a natural death. Was separated lower maloti. Oh, my Lord, come on. I like it on fire already. Like a kumbu in a marapoya. Makwa, Pele Yako, a Kele, from Yakua, man. And welcome all the man. I oh, my Nevala, we Esel going out, Lamala, amen. A Kekuli camera, out of all of Kama, amen. E mawalunga la i ke ma ke pese la fa pese amen. Aulo maka ka ya pona ko fisiru mara ke fo. Sorry asemea e ke okilo ele se ngaruenga ele se loa ele se mafau ele se poko le ko ma le wa e amai. Amen.
fale nga no kilo nga le kala mo Yesu le fa upo lo smola no tusi nam ta pusmatas fa mata la Yesu o tangata ola uma o fatu tu mai ya cha ele oti lava e o ile fa baba kai ba ya o le oti la le ba e ese ba no ki mo o le oti na ta o le oti fale nga spiritual death. Amen. So what is spiritual death? O le ala nga me ka o le oti fale o le oti fale nga fa mai it is a separation of man's spirit from God's spirit. Ole tu ese ina ole anganga ole tangata male anganga ole atu. Amen. E faila si maku ya le okile. Wa pe ya mo faila. Ole oki mo ole oti fale natu. Fa ko amaku ya pe afa pe yo mo de vara awale aku ai esele o langa le ka. Ele lo aku foi na kanaka le mafakio oe le lowanga. Amen. E moya le mafakio kanaka ye kokoi le lawele ele mafeka ngisi. Fa pe nga ala ku la pusoku a fisi mai lo pelawe a fisi mai lo pe lo pulekasi amen. A fusi makangi ya wewe kero le mafakia. Ko e afe kukusha male mafakia pe a separate lo. This is very important. Kelol me nganga lainga feka la Yesu lungar satu. For my lower to why. Why have you forsaken me? Listen carefully. This is a revelation. Agar kele yo tangata la ke interpreting al media. Fa mai ala o alanga Yesu fa penga. Langa fa mai wa separate o ia malona tama. Avai. Ngalanga kangi fa penga Yesu. Sa wa separate malona tama. But let me tell you this. Why lole leye Yesu. Esiri yakule kinga. Ole vala olo nganga mbale nganga ole tu. Ngai lole vala olo nganga maluki. Beya mo fire. Aku ese ingalo kingo malo nganga ale on fire lo langa boledi. Eu ya efeka ngisi lo wai. Ala ori mo. Amen. Aya separate lo nganga maluki. Le akulo malo nganga. Amen. Isa sao alo wanga sa sao seul. Pe a fayo lo langa. Elo in line with it. Wala sa sao seul. Elenga ka wa separate lo wanga balo kingo, that's natural death. And wakulu mo le kwa fa mai kala le tua. Alu de me yele ko fa kangye we male le fa. La lo wingo ngambia. Wa separate lo wanga male nganga le tua. Ako mo pe foringa ele o ele o ka okole le lo mafofa aisha langa ele kere yo ke ke soifu. But let me tell you mele ka ke kala mo ka ngakala fe oki la sa fe oki la fe oki o nganga ka uleua sa fa pe nganga fe oki ko ngo fa so ke le sika malwa wa fa pe nganga ba wala mo 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 ko dua amene. Feo kinga wala ber ka vale le ka le uo feo ki ala fa pe ngama le maruama fa pe ngama fa vale vale le ma fa ko ke yes kama le ka ke le mama la malmelia but they now taste how painful it is being separated from the Spirit of God. Me nganga le ka Yesu markala Yesu, my God, why have you forsaken me?
Yesu olona maliu. Ole maliu e fai masuyo kangaka sala. Ai mama kua e kala kuspaia. Ole oti, ole totongi leo le sala. Lalo no winga. Ole anga sala e kokongi le tua le lafo le anga i se oro. Ya koe fa upu le fio mane tu. Ole ala we no Yesu. O ia, ole ala anga yaku le oki e alu i se oro. Ai sea. Anga lua me anu Yesu se oro. Ole memo mua ngale ngalu Yesu se oro. Ngalu e disarm le ki apo. Lango se oli la yer ki apolo, ola yai manga le anga, ola e pese ki apolo male ki. Male pule. Nganga ohi ma yer ki apolo ma ya akambu fatwa ma yete. Masau le Yesu, ola nga mise e kakau o i se oli, ai lole le Yesu, e le fengo fie le anu se oli. Falongo la kala Yesu ma fai muri mulia. Inga o lo Yesu o. Fa mai le kala Yesu. Lo tamai o te tui natu lo ne yanganga yo a lalo mwinga. Leo sao ni Yesu e alu seo. Wa lo le Yesu a faye olonga nganga e le ku o ya au le tua e mau ki ngoa e ka filisa mo sa ka ngi malonga ma le seo. It's painful. Apea o fai e lua me nga le ngaru Yesu seo. Me mo mua inga ya fulfill nga mission. E se le pune. Amen. Longa lua. Na fa mai le mo mo le on Peteru olona tau Petro. Fa upu nga iba ya fai kau le ya. Fa mal tala tu spaia. Nga kala mo Yesu le au fa longa kaka lai seo. Ai sea kamaka ia ngale usikai ke moa. Kamaka ngale usikai le kai no sotoma makomoro. O kamaka ngale fa longo e perfecta aile ya fio ma Yesu. Arusa o Yesu fa ye wala ko le fa. Anu le fa ka kuspa. He preached it. The God was sole sa ya Yesu ku ngaba. Ele ka ko Yesu ku ngaba. He went to hell. Why? So that he can disarm the devil, bring back the authority, bring back the power. Amen. Those people will have no excuse when they stand before the throne. Amen. You will have no excuse. Amen. Ale o kako falongo le fiumale. O le o kila fale mama ele fengo fi. Pole ale fango mo kaka de o kiriki. Ele ya fainga. Be a fayo la mate aro do la ngamale. Ai a fayo le o te aro la ngamale. Karo fai. Leila, you can never run away from the second day. Lema fai nga e sola ma ho kida. Lema fai foi nga fai mo o lo la fa va. Ai sea. Nga e fai merkala Yesu. A paua ka nga kai o la fa. O tangata e fatu tua ya ke bisu. La no winga talia ke bisu. Fatu tua i lo swafa. Ma ola mo ke bisu. Amen. De la fama ya. The spiritual death is when the spirit of a man is being casted into hell. Oleoti falu, oleoti lea etaules, oleoti falia. Ole kongi inga leo lea mango kamaka isheora. We've been watching and witnessing a lot of testimonies. Kele mori maua kako falu lomwa. Tangata fatanga ile tuwa nga ave sheora. Foi mai malelako kala me. No. It is not that easy. Ele fengo fie. La va fe me ka alu ya mama dia. Ke lo wa mama.
peia o lo kingo le shape o lo kingo le alala. Whapenga uma le shape o lo wanga. O lo kingo e iaio emotions. E iaio feelings. E iaio mafau e ke malamala. So as your spirit. Whapenga uma lo wanga. E iaio ngoma. E malamala mai mea. E mawhain kalama. Pawalo mai sese. You can see your body, but you cannot see your spirit. But if your spirit goes to them, they will feel the pain. Lako ke la moma inga kinga. Leisi mea mo silafi. It is a consequence of the decision made by man while he was on the earth. O leo ki whale anga. O leo o onga lea po le kaungu unga lea. O le whiriwhiringa sa whai el tangata a ola mo soifua laula. Whamaungi el tusol ka tia lo nam tape ono whau pe whitu mara. Whaimantala paulo ia ka tia. O le lului la le ti. E sele mai ai e iha le mepa. Whaperitahi. Whoever satisfies the flesh, from that flesh reaps destruction. Wala filfiling ay fay lalongi. E a fay ngay de kang umolunga. Ay fili le ola e ke kang le ola e fa. Ay fili ke ola ile angasala, mai ola I kuinga ngau ma vai vai ngole ola. Lai whakari mai se o. O le oki whakea ngangara. E le whai mofi. Nei si mea. Whai mai. A spiritual death is a sinful man's wages. Roma e ono lo sutolo. Whai mai a wā le oti o le totongi le o le angasala. Ke lohe. O le oti whale nganga po le separating o lo wanganga mai le nganga o le atu. Pole kongingo le angangol tangata seo. Fai mai o le totongi le na. O lana asala na holai de lama. Desi vaenga le a fai mai. It is an eternal punishment for a sinful man. Falingas lua sumatasi o le faupevan. Fai mai o le fasalanga le e favava. E fasalai le anganga o le tangata. Ono leo langa sa ola fia ina sa. Mai fa longo mai ngai. O le fesini la ngai fia. E ke fia oki. E ke fia ola. E ke mangao e le oki fale anga I kongi kanga kai se oli. A fa ka umo e fa salanga fa sala kanga ka fia ina sa. Pe ke mangao e fa fale o le ola fa. Fai o lau filfilinga e ke fia u fale le ola fa. E ke le manga o fa pe mai le akua e ke anu akuia e fafo. Ai o mai a manga le anga makoso o I se oni le mele. A fai e ke le manga o le ma. E ke fia anu le ola fa. Kasi ale ma. Ma Yesu. Au ne o le hala. O pomoni. Kako mafkanga ngai po. Ao e lala mai ngai fefe ke le Italia Yesu. E ke le angao ke alu se. Sawe a ke biso ngani fa. Sau kalia Yesu. Sawe fais. A vea o ia mani fa le. A fai foi o le ke lala mai go le mai kalia fa. Ai ke mafau fau I lo volanga e pe fa pe a kwai o fa pe ngi e leo ma fai a ma se lau pasenge le lo sa valingo mare o mare soi fuanga le ke soi a mele a verge po se po ke sa we ke fa pe a o ke le fio ki no ki le te mate se o ke ma ma o le o le fa sa we a ver ke riso ta li o ia
na ve mani ma fa o lai lo ta tu tu awe te fatali a fai ngai vala uri ases ngai fia sauna tanga te talia ke riso kulo mo foa e su mai a mai sia wo awe te ma this room and a cross for you. There is room and a cross for you. For millions have come, but it's still there is room and a cross for you. Olo yailo wa noi le satoro. Awe te ma. Sawawe. Ele tua se shimoe. Sawe talia ke risho le rio le ola. Au malola utala lea. Tau sulo le pesi. Le ai mase so tangate in faina tu mo oi. Ma fa fa oi atu oi. Awa a uma le olanga le nei. Ai ese le soifuanga. Sa e soifua. Ale manino le fio male atu. Mai le ai se avanoa, le ai se mafofau, le ai se maruenga i le tunga. Olo e aka i atu. Awe te vai tangata, mo ini uma fofonga. Ai loa fo yo nea e te oleva nai faula ina o le te tia kono e te toe ina, e te faife au, e te pese, e te autola maupo le alama le vae mori waruenga le. Ai pei e fesiringia i no mafofau. No le ara se tu langa ia i pe a fai e hili le pua le atua malanga le angis. A mele e fai e le nei a fiafo se a fiafe te sauai. Mai fa pe atu le atua. O sau yo. Kabangu. Sau lo awe te ma. Na na fa anua lama le usuma le pese. O na maia lea. This room and the cross. This room and the cross for you. There is room and the cross for you. For millions have come, but there's still room for us. There is room and a cross Fasa mo. for you. Awe te fatali sau. But God understands their heart. Hallelujah. They don't take a yoke to the time. Our money, but they tell you, my mom, the money, my you put the time on it.
loe tātou lo whafonga le ako me. Ko i mo tō fo. La so soane me fo tātou ko isi ma tātou mahta. Whate tai o kore nei te tāna. Lea tuai. O whanongo mani to toa i po. Wa e wheta me tu sao i ata. O nei te whina malu. Ia o sao whangai le ola e whawa. O ane o waru se oli. Whano ai lo uanga. I le afi e mumu e Whamaualalo. Salamoi a uanga salau malama. Ma ua mioleanga u malama. Whamangalo mai au tama. Ile toto Yesu Kiristo. O lau filifilinga. O te mtalia o ile pole nei. A fio mai lo loto. A vea o e mali I Kiristo. Ma whaaola I lo uola. Talia mai a. Whapeo no o talia o ile pole nei. Whawhetai Yesu. Mola u faula tanga. Whaftai mole ola e whawava. Ave leo se pati e vi ia le. Si ilunga uto wao. Whaloa loa mai au tatu maftanga I po. Tama. Whamanuia il tama ma le uso. O le tua fine meso nai whana ne. Lato tutu ma le lema mai lungo lau fi. Whamole mole se I ea ngale nei. Whamanuia ia I lato molo lato soifu. Whamanuia fo I le whanau. Whamala malamaina o lato lotu. Ina ia lato lo. Le tā ua o le lato filifilinga wa whaia le nei po. Talo ia e sau lato le mana o lotu. Whatumu I lato e lo wanganga pai. Vi ai oelo mato o tua no Yesu. Amen. Whamore mole lava. Tato le tu mai sunga to ina ima. Whamore mole. O tato mai e samul mole talo. Ila me mista male amle usolea. Le lato sua tu I whamore mole ni so fortua so soani mai. Whamala mala mai na ila to le lato filfilinga. Sua tu lo whamore mole. Whamau lalo lato suafa whamore mole. Merited phony. Ia. Ai kali se so o mai e tato e sa fel talo fa mo. Hallelujah. So mai lai lumai pichole fa mo so mai titi. Fa mo mole se fa tu se so mi esi ma. Ole tu e se fia o ai mal tangata il to fa ma wala. Mai o tangata I longa tete la no. Melel ne fia. See you out in the Just lift up your hands. Thank you, Lord. Fateta you put the talo lower to why. Fafeta lo upule neipo. Failea mafafangu yata. Ile olanga yao na o wola. Ina ia o fia yato. Se ya o ai asu. Ete a fio mai hai. Si tia I mato o lau whana. Whamangalo mai a. Io vai inga. Mani io whane e tō. Au le pole nei tama. Au mai alo a nganga pai. Whatumu ina ia. Ina ia o maua peale malosi. Male ori. O te tu maua I pea I lau whaola tanga. Whafta Yesu I lo wangalele. Ave se pati vi ale atu. Just lift up your hands. Thank you Lord. Tama. Whamanuia I au auna. Whamanuia I lau whanau. Walema mai tutu. Walato I loa. Le ai a seisio le nei maftanga I mawhaina tu. Whaapulu vanga mo I lato. Nga o oe ake riso. Angale leia
wau nei tamam tina uso matua fafi. O whana nei lo matutu. Oi fai se sio mai mo mai I upenga ta whailang. Na ia whaia le nei whiriwhilinga le nei po. Ai mai so le nei ta talo o whamaru si hau. Anga le lei mapai atu lo wanganga. Whamanu ia oelo matou atua. Ave se si pati e mi ia le ri. Hallelujah. Si